saha mamah haturan mangga kapayunnya mamah bungsu nu bade kaul mamah bungsu cenah haturan usuk kapayun sor ahli waris buah kawung rurun tuyang jarolok mah jarolok jenenganana hayu urang sauyunan ulah rek pakia-kia buah kawung rurun tuyang jarolok mah jarolok jenenganana hayuran sauyunan ulah rek pakia-kia buah mamah cirimu buah kamu rurut tuyang jarolok mama ageng dibagi 5 hayuran sauyunan ulah rek pakia-kia alah mamah cirimu suai kapayun buah kawung mamah cirimu rurun tuyang jarolok mah jarolok jenenganana hayu urang apoh hayu urang babarengan hararaya buah kawung mamah cirimu rurun tuyang mama age jarolok mama iko mama neng jenenganana alah mamah hayuran urang pangasihana haturan wilujeng tepang mama usai sayang cibala mamah usai buah kawung aya non urun tuyan apa usai jarolok mah jaruluk dibagi 5 hayurang babarengan ngarun tuyan kenangadayana mamah bungsu aturan buah kawung mama usai anu sayang sarang bapak usai suai kapayun cerasa kenapa jarolok mah urang cibala jarolok jenenganana hayu urang paiti doron tuyang jarolok dibagi 5 ibu usai anu sayang satrasna kemang barang nu bareng kemang badas nu baradas kemang barang kemang badas mata pas bagi haba bagi ninang lawas kopi melang bagi haba bagi ninang aperi lawas kopi melang kemang bareng no bareng kemang badas mata kuas kemang bareng kemang badas mata kuas ini lawas tapi melang bagi habelah peri bagi ninang ayah peri lawas tapi melang saha ieu mangka orang sasareun aperi majengkeuna seni kagungan boyong anu beureum seni Sunda tuturunan aperi Sunda samawata apa
Olo. Sunda sawawatahapan Sunda sawawatahapan beki haba awas Olo. sorah Alika. manengi mas ayat cenah manengi mas sorah Awas pasang budak-budak awas. aturan ibu RT Pak RT sorah Saya. Iya. ayat cenah Bu RT ayat ahli waris sorah. Buaya. Hati kuda-kuda sing saling saat magekan ya Pak. Keprok atuh keprok ibu-ibu keprok atuh keprok.